zemlji. Znate, politika komunističke Jugoslavije, komunističke ideologije je bila u tome da sve zemlje treba destabilizovati jer je to pretpostavka revolucije. I oni su uvek podržavali manjinske grupacije u tim zemljama, a to su bile najčešće narodnosno sukobljene grupacije. Pa su onda proglašavali da je srpski narod hegemon u Kraljevini Jugoslaviji i podržavali oblike terorizma koje je Komunistička partija Jugoslavije sprovodila, ubistvo ministra Draškovića, atentat na kralja Aleksandra, nepriznavanje države, zaključci Rezdenskog kongresa govore o tome da država treba da se razbije, dakle, to su apsolutno akti terorističkog oblika koje je Sovjetski savez podržavao. I ne samo ovde, i u drugim zemljama gde je bilo prostora za to. Pa ako uzmete da u Španskom građanskom ratu vi imate najjaču republikansku snagu u Kataloniji, onda je jasno tu ima i narodnosnog elementa u obzirom na to, na težnju Katalonaca da nezavisnom državom. Dakle, tu je sad već počinje da se unutar sovjetske ideologije pojavljuje jedan stav koji je anti, da kažemo, srpski, a onda dolaskom na vlast Komunističke partije ima taj kratak period od 3 godine do raskida s Informbiroom u kom imate neki ruski utjecaj, a posle raskida s Informbiroom nastavlja se u suštini jedna antiruska politika umerena, ali do 1991. godine. Znači, već negde od 50. 52. zapadni utjecaj ovde postaje jak, tako da mi u 20. veku imamo, kako bi se reklo, hijatus, imamo jedan usek između ruske i srpske politike. Ja to sam i objašnjavao i pisao o tome, dakle, da je to jedna vrsta inverzije. I to je 91. kad su se Rusi i Srbi mimo Sovjetskog saveza i Jugoslavije ponovo sreli, oni se nisu prepoznali. Rusima je teško da razumeju da ono što je za njih bila 1918. gubitak carevine, gubitak monarha, komunistička diktatura, građanski rat, da je to sve za Srbe bila 1945. godina. Znači, to je inverzija vremenska. Dakle, Rusi ne mogu to da shvate, zato što je za njih 1945. godina, godina triumfa ulazaka Sovjetskog saveza u Berlin, u Beč, pa se povukli iz Beča, oni su ušli vojno u Beč, u Prag, Varšavu i tako dalje i tako dalje. I oni ne mogu da shvate da je ta velika pobeda iz 1945. godine nije nešto što je i za Srbe bila velika pobeda. Naprotiv, za Srbe je ona bila 1945. je ono što je za Rusa 1918. Gubitak kralja, gubitak monarhije, dolazak jedne neprijateljske ideologije, unutrašnji građanski rat. To je sve činjenica iskustva koja se pojavljivala kod Rusa, a Srbi opet 1918. koju Rusi doživljavaju kao svoj pad, doživljavaju kao svoj pobedničku, zato što je srpska vojska probila Solunski front. A i jedni i drugi odbijaju da vide da 1918. srpska vojska jeste probila Solunski front i jeste pobednička, ali rezultat nije srpska, nego jugoslovenska država. Kao što Rusi odbijaju da vide da 1945. nije rezultat vraćanje ruske carevine, nego vraćanje Sovjetskog saveza. I onda kad 1991. se raspadne Sovjetski savez, oni se pronalaze, Rusi, u poziciji da Harkov nije u Rusiji i da Krim nije u Rusiji. Ali zbog dubokog sovjetskog nasleđa koje ide kroz ličnosti, kroz biografije, oni to odbijaju da podvrgnu refleksiji. Kao što i kod nas 90. su odbili da podvrgnu refleksiji koliko košta komunizam. Tako i Rusi neće da to podvedu pod razmišljanje i oni slave povratak Krima, što je u redu, što je pravedno, Krim je inače ruski, tamo je stanovništvo tako glasalo, ali dajte, razmislite malo kad je Krim došao u sastav Rusije. Pa Katarina Velika ga je priključila. Znači, posle 200 godina vi slavite nešto što je 200 godina bilo vaše. Pa kad ste ga izgubili? U kom ratu? Pa nije bilo tog rata. Pa kako ste ga izgubili? Pa u Sovjetskom savezu.
Pa šta je bio onda taj Sovjetski savez? A ne, na ta pitanja ćete vi uvek naići jednu blokadu, neće niko o tome da tako razmišlja, jer je komunističko nasljeđe nije još vrednovano, nije procenjeno, još uvijek je Lenjin na Crvenom trgu, jer dugotrajan zasad unutar sovjetske ideologije, tamo je komunizam bio brutalniji i duži nego što je bio kod nas. Znači, to je suštinsko pitanje o kom vi treba da razmislite, kao što 1945. treba postaviti pitanje odakle je posle Jasenovca moguće da jedan Hrvat sedne na presto srpskog kralja i da bude, odnosno jugoslovenskog, ali srpske dinastije, i da bude 35 godina. Šta su radili ti srpski generali, ti srpski partizani, je li to njima bilo normalno? Zašto im je to bilo normalno? Šta se to dogodilo? Ne, ta pitanja se niko nas ne postavio. To kad pitate, to je arhaično. Čekaj, u redu, neka je arhaično, mi objasni šta se dogodilo. Kako je to bilo moguće? Na koji način se to sprovelo? To vidite, to su ta pitanja koje pokazuju da između naše i ruske politike postoji jedan rasklad, rekao bi Laza Kostić, razilaženje u vremenu. I sad to treba nekako uravnotežiti i treba vratiti ka nekoj vrsti sinhronije